Ministry me yot kom uti omio Kole district Otoka ambulance ame bino konyo me tero utuo iwidi yen apapat Otoka man uti omio Kole itumalu gun bino bedo i Aboke Health Center 4 ngata me ukelo Otoka man ubedo Dr. Samuel Opiashuri ame me parliament me Kole itumalu ame enna yedang uti utichetek me lobbying kwa yopi Otoka ni tekelo. Uteder me Kole itumalu man ujwa me bedo achigi kere iotyat me Aboke Health Center 4 aworni ujol gini Otoka man kere yomchin atek tutwal weko winyi bot Dr. Samuel Opiashuri ame utiut chetek me lobbying Otoka man me kelo i Kole itumalu ya chakimere mirakop dang ni mandang lubere ke de position na achalo vice chairperson me committee me yotkom me parliament me Uganda donc manu bit kina jamia me temo yele atek kubere dang ke de woman member me parliament ke de jo me district me no ni don lobo ke de yotkom beta tie I Kole no ngata maworo gamo Otoka man akaka dishime Kole district obedo Ogweng Lawrence ama obedo clerk to council me Kole district Otoka man obedo Toyota Land Cruiser na meti UG adek ashel not ashel abongwen Mando miyo Kole itumalu bedo kede ambulances angwen ka medo adek kene ame Opiashuri obino wilo John Belau News Channel Dennis Ongora Kole. Thank you for watching Lango News Channel. Please subscribe for more updates.